Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule voin hi tawmir thlani som pahnih ni lai ni ani a tuntuma chuan Myanmar lam kalsanin Israel le Arab boina chungchang kan tar lang don ani Israel le Arab an boy Israel thona in Arab somthum chuang nunna lat tuna an boina hi thakhat kalta khana in tana an boina bulchu atop lama soya da ta ila niming thole ni tawmir thlani som pakhat khan Israel in do thona te chu an che chuak le a Palestinian somthum an thi an zinga som chu no pang an ni ti in Al Jazeera chuan a puang ani Israel in do thona te hian Gaza Strip mun rang an suar tluana thotan ni ma ja Palestinian lamin rocket manga Israel an ron beina chan let na ani khovel in Israel khopuyata na an pom Tel Aviv kotlaya hial Palestinian lam rocket hi aron thlok lu ta mi pui chen na rocket te hi ron ka lu an ni Arab lam hian mitam tak thima se poyan tilo ti na ni a Israel chuan ami puite beina anga ngain ala thu tak le a in do thlona mangina chang let ve ngal zata abul tum tu ber chu Hamas le Islamic Jihad te thil ti ni in Israel chuan anga yani thakhat don chu Israel le Palestinian inkara boina achuak ta a khovel pol rang ten an ron awa an boina chingfel turin an ngen hlomani sakai bak nei anga huai sen Benjamin namami Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan tuna hian in beiton na le beipui thlak na lai hola kanom me kani ati Benjamin Netanyahu chu athin rim hle a Hamas le Islamic Jihad te hian Israel chunga an poi khoi man hi anasa thei ang berin an te lang an thil ti man chu an mumolang an luwa te chuan thisen aluang ngei ngoyanga he in beina hian hun chu ala du de hlekang ati Israel Prime Minister Tongka atang hian an boina hi ala top mai don lo ni inalang Israel opposition leader le defense minister ni bok Benny Gantz chuan Israel Prime Minister thu soi ang deuh hian thu achak chuak ve boka kanlung oina zanin kan beyang engkim thunun tu kan ni thlengin kan beyang ma se hun ero alakal ret mai thai ati heti la hian Palestinian Prime Minister Mohammed Satia chuan United Nations Security Council chu he boina ti top tur hian angena Israel ho hian kan mi le sa an suwa samna salutuk Rova taka an chet na hiti top vadro ti in UNSC angen vebok Islamic Jihad Movement a an Secretary General Zayed al-Nakhala chuan an pol chuan he in be na hi an chan le jail don thu asoya tolkir lo tur le tlom ngai lo turin kan mi puite tan kan in tiam to a kan mi puite veng him tur hian tha kan thla lawang pathian du da na ni ati ve thung United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan statement asiama he thil thleng mek Gaza a tharum thona le in beiton na thleng mek hi thil lian tham takani ti in asoya East Jerusalem a boruak so sang zual chungchang atar langbok thile hliam an pung chhota zel mai chu thil lung chiat thlak takani Gaza a Israel in do thlona chet na awanga no pang enga mozat an thi chu poyati thu soya tin Gaza atanga rocket manga Israel ka ani chu lungchhiat thlak ati thu soibok pui soilo mitam takin an tuar to ani ati Reuters in a report danin thole ania Israel in do thlona ta chet na hian Gaza a residential building som pathum borvel apartment somret vel in do thlona ta hian an khoitela Gaza a rimal kot thlervel ni asoyani thotan ni khan Gaza atangin Hamas hoten rocket zachuang zet mai Tel Aviv lama an ron thon phei ta te renga Mediterranean tui pui kam le kho pui dai fem vel chu he rocket hian adeng na sa hle hei wang hian Ben Gurion airport po khar hian ani Israel ngai dana ni lo na samaya an sipai khe khal sipai reserve sanga a ko khir ngal chuk chuka Israel hi engtiang takin nge aron chet don ti chu khavelin an thlir thup mai ani Indo thluan an ron phit chua tir ta a seito angin nimin thole ni me ni som pakhat khan Israel F-15 Eagle Strike Group dorzon chan velai te chuan
Gaza lam an pana Hamas hau tombuk nia an chin che te chu an ron lip se ta ani Palestinian te chen na Gaza atanga mel sompot ling lova Israel khopui pakhat Ashkelona thole ni me ni som pakhat khan Gaza atanga Hamas rocket ron thlok chuakin mi pahnih nunna alak saka Israel Zakai Emergency Response Team soidan chuan Gaza a Hamas ho thil ti ani thuan soi Israel Zakai Emergency Response Team te chuan Hamas lam hian rocket voi zali somriat zetan ron kap chuak ni inan soi ve thonga Hamas te hi Israel le United States chuan helpola an puan lai me kani Israel Defense Force te chuan Hamas te hian Jerusalem po an ron tin zone ni inan soya hei hi Israel chuan a chang let ngal vara Israeli Defense Force te chuan Gaza hian bom manga bei tur mun za som thum lai an chin chia chungzinga chuan Hamas commander chen na in po atel nge ani fighter jeta buman hlang kai te chu khovel chanchin bu rang ranga pholan ani a Israel chen na tur hi an ngai chang thup ani Hamas lam hian Tel Aviv khopui hi an ron beya Israel Emergency Service Magin David Adom soidan chuan Tel Aviv khopui chimlam halon kotlaya Hamas roketaron tlaluta mi pasari an hliam ni ina soya no pang pasari po an tel thua soi Tel Aviv chimlam khopui dai fema cheng mei che pakhat chu Hamas ho beina awangin a thi ti nem nge ani Tel Aviv le give atayim khopui chaklama mitam takhliam anombok Hamas lam Al-Quds Brigade thupuang tu Abu Hamza chuan Tel Aviv hi Gaza atanga khopui hnai berani a kan mel ma te hi kan hrachianga kan ti tur engkim hi kan chianga ni ati nitin hu chuan online a thu soin athin rim hle a Hamas ho hian beina na satak an rin phak bak an tongang ti in Israel bayani nu khana soya tuna Israel ron chetange ya mi somthum borvel an thitapang mai Israel hian alung oina zan khopin Hamas ho te hi ala beilo ni ina langa in beina la kalme kani Palestinian Health Minister chuan nimin lam khan alo soi to a Israel indo thlona beina awangin mi somni parukan thi to a za somni pani an hliam bokani an zinga pakwa chuno pangani ti in alai ko zong in thu achak chuak Arab League Chief Ahmed Abul Gate chuan Israeli indo thlona beina chu aron soi sel na sa hle a an chet dan hi nu naw le mi pui thlir rang lawin an pong po che tani ti in Arab ram te chu thau chuak turin a fui na sa hle bok tun tum boina chuatan na hi April ni som pani atang khana ni a East Jerusalem Damascus Gate Plaza tuala Ramadan mang mi pui pung khom tam lu tok thunun nan Israeli police ten kongzo an dan wanga chuak ni in news then khat chuan an ziaka Damascus Gate Plaza hi Palestinian Muslim ho pun khom na mun lar tak ni in Ramzan thla ani boka wangin mi an tam le zualani Israel tana puyan khoi ven thon thuwa Israel police te chuan gate hi an block thena heta tanga boina hi chuak ta ni a soyani nili aliama April ni som parukani a Israel chuan Ramzan manga mi puiron pung khom chu Al-Aqsa mo sa mi sang khat bak lu aphal lawa chulai mo sa tong trai tum sing chuang fe thok chuak ta chu dan thenan ni boina chuak ta ani me ni sari ani chuan he boina a hliam chuan mi zani an chuang to a thotan ni me ni som khan Gaza atangin rocket za chuang chu Israel lama thon phei ani ta ani Israel khopui bera khovelin an pom Tel Aviv khopui chimlam le khopui dai fe ma ta chuan mitam tak rocket chuan a hliama thian omnual bok building a chenwal boka chutiang mai maya anram chung anram mi pui bayani ta chu Israel thina tirim tak zeta atam thei ang ber Hamas te hian thung rul na andongang ana thei ang berin kan thung rulang anrin aina sa fe in kan thung rul dona ni an luwa thisena luang zoi zoyanga he in beina hian hunrai takpo o mai thei soi the ni lo ti in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu atong chuak hialani an opposition leader Defense Minister ni bok Benny Gantz po in an Prime Minister thu soi hi abo bang lavina ron thlop ngal zata thothil ang thapin an tangruala ni ber mai me ni somkha
Israel sarkar holiday ani a Jerusalem khopui zoni ti in rampoma sarkar chol ani a Jerusalem khopui hluilama Israel mi mitam takin kongon zo a henglai mun hi Palestinian Muslim ho bitna ani nge hei wang hian buina ron chuaka anin norna sa hle me ni som buina chuak hi sang ni som ni pakhat chunga Israel le Palestinian inti buina sat ber ani Gaza atangin Hamas te chuan rocket zate lan ron kap chuak ta a anmi le sa pakhat chau po chan na na indo thlona vilik chua tir ngal puat train Israel chuan chu be na chu en liam mai thei ozong lo engtiare nge he in be na hiana o don soi thei lo khopin Israel ho tu te chuan ha chang an thial me kani heti lai hian Arab ram changrol foreign minister te chuan thole nia Israel indo thlona chet na awang hian online meeting an nei ngal chuk ka tuna thil thleng me ka hian Arab ram te chuan anin pum khat zia le an tho ho na athat zia an tar langa Arab ram ho zinga Egypt chu atong na sabera atang he tin Turkey po in Israel thil ti hi adem hle bokani heti lai hian thu tharber ni lai ni me ni som pani chommalam report thantar lang vele ila ni lai ni hian Israel indo thlona te hian na an la ron tho chun zom zela Gaza Strip vela Hamas ho tombuk an la bom dur mai Gaza atangin Hamas lamin Israel an ron ka nu khan Israel hian Gaza be na tur mun za vela chin chi nga la chung zinga chuan tuna abom hi atel nge ani kumsang hi som pali nuwa tuntruma Israel indo thlona ten Gaza Strip an suwa sam hi an chet na bon ber alani Gaza a health authorities soidan chuan Palestinian somthum parogen nuna an chan to ni ina soya chung zinga chuan no pangso mantel ni ina tar lang bok kan soi to angin thotran ni me ni som khan Gaza Strip atangin Hamas hoten rocket mangen Israel an ron ka pa Israel mi panga ai tlem lawan thi ani mi zani somnga ai tlem lawan hliam bok Israel alung oi theilawa vo in ni lai ni tromir thla ni som pani thleng hian ala che zelani ni lai ni me ni som pani zinga Israel indo thlona chet na hi tuntruma Israel chet na chuan apui berni asoyani a Gaza Strip police station enga moza ta cheto ani Israel lamin an no soilok to angein Gaza a mun sang be tura an chin chia zinga Hamas commander in chu atela ni lai ni me ni som pani zinga Israel indo thlona ron thok chuak te hian Hamas commander chen na in hi an kap chetange ye Israel hian indo thlona chau ni lovin teng rual te po atir chuaka chimlam ram riveng turin teng enge mozat Israel hian athon to bokani Hamas lam hian rocket mangin anron be ve reng boka Israel khopui pakhat lot li tia an hriat lar chu Hamas rocket hian aron deng fuwa mi pani an boral ve bok ti hian Israel mi panga an boral ve me kani US aron inrol ve thuaya US President Biden chuan Israel chu anin sum dewa ngai thua soya mase boina chua chana Israel pu lo thung Hamas hawadem hle a Hamas te thil ti wang vekani ti in asoyani he boina hian engchen nge a o do na hriat lawa Arab ram thren khata kangkai me ka tran rualanga yani ti in anin truk kho me kani dutok le photila aremani chuan kan update zel don nia